kurungi twakutangira eshaha nezagacenshire ebyo kwezi byaba mwenda okwezi nuko kubanza umwaka n'2026 Serena Nuwamanya ninyenda yo n'inkusi yagacenshire hagutwatebekanisa omwebazi yo gunsa kwakira mtu y'amakuru tugaruce n'amakuru ombwijire. Emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa Sigard Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera noti musanzu ibiri mukaga na mukaga notina atal neitano okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint ye lanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gono mwihanga lyona. Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akumadigi yonga na mu Burungi netambula bulungi neba kali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. Umugacenshire Sereki akaruru k'2026 President Serena Museveni yabgana habebembezi ba West Nile. The production of milk has gone up. Lesuma kalafebani of Uganda to dibuambamba. The production of milk now in Uganda is 5.3 billion liters. Minister General Katumba Wamara atongoizeho umurimo wo gukora ingutu yacegerwa okuza change jo. Tujja twalira emyaka ebiri okumaliriza ye target. Kuri Hembinas tuyiwe kutungura ibyo birambuzi umurimali okolo. Twatandika busiya, twatandika n'inkurina, twazarugera Kenya, tujya twongera wibiri, izarugera Amerika zaba mukaga. Amakuru ombwijire akaruru k'2026 President Museveni yabugana bebembezi ba West Nile orchikoru rwakorerwa ahitendekere rya Mone University. Omuhandiiki mukuru ow'ekigombe kya NRM Richard Todong yahamya ku President arikuburayo mbare yonka okuhendera campaign ze na bwanyuma ategereze olwakana ahizoba ly'okuteera karuru. The President is going to Acholi sub-region to meet all the leaders of Acholi sub-region the same way. Tomorrow he will be in Busoga sub-region to meet the leaders of Busoga in Iganga district, and thereafter on Monday he will proceed to Kasese for wrap-up rally in the two constituencies in Kasese. Omukugamba kwe President yashobora ku myaka 40 eyasya omubutegetsi akinegiza obusinje. Now that's why NRM says from the 60s, because politics in Uganda had failed. Edazili kalia alfa alturoro mekalia zedribe tio daza Uganda re eda enandrara. This boy here, the one who is speaking, his grandfather was my friend. Mva eonzepide mabi ni andra magini. Gasper Oda. Gasper Oda ni andra magini. I was with him in DP. Amanda rebetuelo party banonve DP ro Democratic Party. But to find out how he died. Te Remadra and others. As in DP. Martin Okelo MP, the MP for Nebi area. Martin Okelo, under member of parliament to Nebi area. There was even a boy who had come up with Valentino Chima. Was even under Chief Valentino Chima in Mukianda Minebe. All of those died very badly. Draki Giriazibanicho Titako Denise. Ondoga, the foreign minister. Ondoga under foreign minister Rupia. All of them. Terrible. What was the poison? This rubbish about sectarianism. Of who you are, not what you do.
Museveni yashobora hanshonga eyakatare akamahanga agatwetorire nuko kuhereza neco kureberaho ahari President wa America Donald Trump obinjire endugamahanga owabo President yamwebariza ari kugira ngo eki kuyambaho Africa okwegarukamo okukwatara hamwe no kuretaho entunguka eya hamwe. You can say like Mr. Trump, I like Mr. Trump so much myself. President America Trump he has said, don't come here now to America. I said, thank you so much for chasing those wanderers. What are they going to do in America? I don't want to go anywhere. I am here. Where are you going? So I love Trump. For chasing you. People who don't care about their country, they always go all over the place. So this teaches you that you build your own capacity. Within Uganda, within Africa. So this is the belief of the NRM. We said rubbish. Don't tell us about those tribes, religion. Yes, those are your private matters, but for the common good, love Uganda, love Africa. President Museveni nagirango ekiro kumuteganisa n'abanyayuganda abaceremire omubworo obwo babaterireho emishomo okubegesa no kubahereza esente ezo kubatungura. It is your personal poverty and private, not mine. Don't include me. If you are poor, please. That's yours now. So that's why we say, please. Don't sleep and be diverted. Tarmac roads, what? Okay, those are good, but what's happening in your house? Ogu hine bingi ebiyabashomesa ebirkwija kukorwa hamwe no kwera ihanga okutunguka. We said, if you have 4 acres, please put 1 acre under coffee. Another acre under fruits. Another acre under pasture for dairy cows. Another acre for food crop for the family. In the backyard, you put poultry for eggs. You put piggery if you are not a Muslim. And if you are near the water, you make fish ponds. President yahendera kworeka oku Uganda etachetenga omuntu wena okujiyambaho omu byo kwerinda ahabwo kuba neyemarira. Amakuraga gashakwa Ram Edwin ahabwa TV West. I want to take this chance to tugumizamu n'amakuru. Minisitiri w'ibyahanguto General Katumba Wamala atongwize omurimo ogukora enkuta yacegegwa okuza cenjojo omubutongore enkuteji n'oburingwa bwa kilometers 83. Okutongoza oku kukorirwa mu kyaro kya Humura omutawuni kanso yacegegwa kandi kushikirwa abebembezi barimu omunyeshenjero wa Chaka Central Honorable Tom Bright RDC n'abandi batura. Uganda, the ministry, and flag of the rehabilitation by the ministry. Tijatwalira emyaka ebiri okumaliriza ye target. Ekirungi kwete kuli land compensation kubanga oluguudo lweri lweruli. Tujja tuba ne sente zetusuubira oluspendingako $1.93 billion. Etusuubira okuluzizaawo ddala
n'okulyongerako nga bwe mulabye batandise okukola. Twanomukisa kuno kusiima gavumenti ya NRM kugira ngu oruguudo rwaitu rwakyegegwa kyendejo batandikire kurukora tukarubazaho mu parliament minisita yagamba muhumule hati na minisita izira on ground yairora kike kigenda maiso ebintu byona biri hanu amabale mugaromba gatera hanu kyegegwa abana batungire emirimo services sembire hayi obereza bwizira hayi enkuteji neza kukorwa abakugu okurwa ministry y'ebyenjenda kandi neza kumaraho biliyoni 193. Afterwards we are going of course to do road marking, we are going to improve on the drainage and then on trading centers and like okay this town of Chegegwa and trading centers of Kakabara and other 2 centers the other side we are going to put walkways. Nienda kuyera kwa manyisa ngo rugudo rwaitu rwairubi muno n'okufa kweri kweyongire okukora mu statistics okuruga batanga kurukora abantu bakyagwa muno accidents kyabingi muno kandi zikyaro nyingi kabuli ko waima ya minister kutongoza nkuto ya Kyegega kuza cyenjojo adzembwe nkuto ya Chura Kahunje Mpala naine ija kuterwa chorus orugudo luno yonna toto project yonna ya kilomita 15 twaba omulimu guno twagubawa mu September emyezi gyakayita kumpi 2-3 naye mulaba kye basobodde okukola egamba batulaze nti balina amaanyi ate ne kye bakola bakyagala. enkuteji eno bulingo bwa kilomita 5 kandi nekorwa ba Arab contractors gashaka Philip Murangira. Webare Philpo Murangira amajani gakasharebeyi kandi ubwa hati kilo negura shilingi 3 kandi nigamara ebiro 3 hamahanda batajeriza bo kugagura no bumwe babura bahindira baganagire ecicera arikiriza abahinji ngo basa kwija kwitoboro abahinji kugamba habizubo by'amajani no engineer John Bosco Kariso yesimbera hantebe yo munyishengera habwa buhweje West abiri naronda Karuru omurinya kashakata ona kanso na Rubenje Soma majani gamara hebro biri bishatu bagatwire tubakushashora izwe atikigara baryo meze katano tubakashashwire umuntu nuko no agashumukwa urwa kabiri basha wayongeramo kandi gwana gume ya babije imuti garagenda oyesimbire engineer John Bosco Karisa aragana isoko rwanirira abahinji b'amajani ubwo ari kugatongera katari President witu abensuko bamazana kubashashura heshweka hatariyo naza gukora byo kwa factory ariyo nakora na rwezo na fertilizer kugira ngo mfure fertilizer yesendenje obwe government bonjerireho eminyeto yabuhweje West nabo bashaziremo okuhagira engineer Karisa habo kuba nabamureba mu birunjo misho Umwebiri 15 Ebrabengai ugendo za polling station akaruru ko kubanza President Yoweri Museveni akakabiri engineer Dr. John Bosco Karisa umuganda turukwerera kutera karuru ko bwa president abahagizi ba NRM bajumiriro kwebaganisamu barukuronda karuru okugambebe nobwo kibina cha NRM kibiri nikitongozo kuterera president Museveni gana hazindi omarisange y'abantu berundanira hacishayi ecyasanga NRM Museveni babagarikeho NRM twagakwe ko businjo mukize turakenyema sime ebranga tkorire turakongera umumisho nimba manyisha ngo mugendenzwa hanzu murondere president Museveni akaruru aba basimire president Museveni habo kutereza enshonga zitaka ezabire zitekere musheke muri cyeruhura aho kumuri cyeruhura itutune mu kindi kibintu konka bamwe nibagira ngo ntuzakurabo muzeyi nahingura batakumanya ngo babatize kutera akaruru tubakwija
NRM tukuraho ninga movement tukuraho ninga president mututwenda ekibira kito eki tukatiza mu tukubura abantu abatari kukunda ihanga ryabo turibakundise tubahabura kubara kuba kutwaza President Museveni yakuzalwa yakolga mu district ye Mutera Karuru ngo musingire independent yasinga ni hano Twitter ni kibasha mu kirinde twatongoza his excellency the president of Uganda Yoweri Kaguta Museveni nga president wa Uganda 2026 abantu bashabirwa kutera Karuru mbwire okwehara kurabanisibwamo eshaha zaba zagenzire gasha kwa Juliet Charsima na Paul turiyamureba mwibare abanyamakuru bitu twaza kumuraho tugaruke n'icweka icya kabiri agarukurataho nagakushyibwaho Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. mugarukurataho bamwe mu banyadini abarokore bashabira Karuru ko bisinje umurimbara abebembezi b'imyeto bongeremo amani umukorondera President Museveni Akaruru umurishema Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Mbarara City. Ahi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echanyanja, muchamo, obushaza, akaro, echitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kande chokunywa. Nichigenderaho. Hey, manya bino buraro burunji bwo murembe. Aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City. Breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel ne shangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire oruguto rwatora katete. Ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 33 Kurku bujwireje turkwitaga no kugamba aba original garments bari sirempinduko mu kujwara nibajwe kabashija nabojo hamwe n'abana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts enunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija enkito zanye nunji eziri original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbarara City a High Street ahamwa rugo kubanza room namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note From the lush highlands of Ankole, Uganda, where the earth and the air nurture every seed, comes a coffee like no other. Each bean is carefully grown and handpicked by rural farmers, sustaining the land and empowering our communities. At Ankole Coffee Producers Cooperative Union, SCPCU, we bring you the perfect roasted coffee cup in a meticulous process from the roastery to your cup with a bold, aromatic, smooth taste. As
As you savor our finest flavors, our farmers and youth are empowered by SCPCU's community initiatives. Taste the difference of Ankole coffee, a naturally bold product of SCPCU. For more info, call 800-300-533. Yakwera utamuyo mumudu nokora echikire wanyompenkoni. Wanyompenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinje. Nuenda kuchamuka mpenkoni. Igenda yakini cyo kunywa cyonka. Mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija. Mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje. Teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe. Sinza kutambura. Ngashimye de kumpenkoni. Ukakasi. Kwata. Nawe nyuwako. Tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga. Iwo mushubuzi terasi muzitezi. Mpenkoni wakinkorire. Waliyo chairman kukaleo obwe turukwirira kutera karuru 2026 twena tuterereyo wereka guta Museveni ahabwa mukuru wihanga ahabo kuba nuwaresiro businjo mwihanga atungwire byo bwegese ebyamagara hamwe n'entas 2015 byo kukubanza 2026 terereyo wereka guta Museveni chebera basi burihora jirebe hona Museveni abase kukumebe byona ebyakozirweho hamwe nebiri kuzakorwaho omucanje cerukwije protecting the gain buri munya-Uganda 2015 byuko kubanza 2026 tererayo wereka guta Museveni tubuhaburwa nitubendeza kutera akaruru ko businge Emyaka mingi ombazi gwito gwa mino gwa AGACENCWIRE na Fresh Up gubire no gutereza kurunja munonga kubasa kurinda mino no kwetantara kunuka kanu na hati gumano kozesa AGACENCWIRE na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumenuka humuraje izoba ryona. AGACENCWIRE na Fresh Up nibikuhereza kawo karunja munonga yejumbiro mbazi ogwa AGACENCWIRE na Fresh Up dero oyongera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetorora ihanga ryona. AGACENCWIRE na Fresh Up ni gombazi gonka ogwo kurinda mino gitu. Your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Noro mwanya gwo buhumuro ogurumwa businge kandi guboniro muri Imbarara City Summit Gold Hotel nithoburaro bwo murembe buri kishenge kiri mu DSTV Intercom na Wi-Fi tuneza cottages za gardens impango ezokoramo amagenyi agaburikika oine business meeting leta abantu bawe conference hall tune restaurant ekutebekanse ebyo kurya ebyaburi muringo rero cyaka kukiringa bine bara erimo ecyo kunywe cyekikacho echo rukwenda ebyo kwerinda byitu bichebembire bindi byona okubukinga tera 07520 tusanje asungine nakatare kakatozo akashozi kabe harwe omuri Imbarara City. Manager ogito wagito ko kama tumukidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine dio ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapenzi yona nesente konga tanyuire mbogo nikushecherera nikuteganisa wena ninyende mbogo yonka oyine mbogo kanaba murungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje kati banshura ba Allen Interiors and Designing Hardware abantu bakafuru interior designing omuru burengero rw'izoba orino yombeka ninga no gundiza makagawe hoteli amashomero ninga business yawe tutaya
tayiro yetungira amatara ga chandelier agarika wa okashangura uburaya sink zo murembe tayiro za burishika wallpapers za toilet sheets dressing tables na millers shower mixers jacuzzi zo murembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpets n'ibindi bingi kandi nibaguza kamwe hamwe na nokushubura nibashanga mu Rimbarara City akikinya Bongo Street hii na gate ya Baspaka aho uziri kutahiramu esumu notu mushanju 2 anani 2 abiri na mushanju 9 tugumizamu n'agacenshire hariho butekerezana abwa mukuru w'entebe ya NRM Deborah Rwabogo ukwesimba nka independent abwa MP kandi hona noine ebendera ya NRM Dr. Dorene Katushabe President abesere kubashuganisa konka bikiremere okurigirar ofisi ya RDC Muryantonde enshongezo nizo zigemeserize President Museveni kubeto mu State House ngo abase kubashuganisa mbwenu wakabetsere ngo bagarukane betesizane batebekane baryo mu rwanju rwa Korete Independent kushishe kibina cyapate owakuba yajemera akagumizamo tene cyari kumukorera kureka imwe abanya Uganda mumanye ngo President nayenda flag bearers abo kwanu barareje gukora nabo konka hati ebeniga itokuturu kugere ebeniga nkabaronzi naba babebetse imbere nabo bagire ebeniga bakaremeramo tikiri kuza kombeka kibina cyitu abana hatano bacishera karuru kandi uwe rwabwogo najera ngo amana gigariyo mbantu abaru kurondamwa karuru ngo kandi abandi tabaru kumwendeza bwa MP nibarahira President Museveni takahandikira rukumbinga ninga cyamano ndijo yetimbere atori independent tikabonde ho barahana yadashobora kabiri abantu abakubingo mu tebejo n'abaronzi bakaba banja bapeyire ntebe abantu abarukundwanisa n'ababire n'abantu wanisa hatebejo kandi bo bantu abakundwanisa hatebe ya woman member of parliament nzenaze umwana azalwa mu kitundu kino atera acyagaliza sisobora kusabira muntu kaluru gwemanyi tajja kuzimba kitundu kyange amatafari genataka mu kitundu kino nsubira kinona agenda kwongera ku amanji kikofira jajja mwami abasaba ekibiina kya NRM mu kiwo bululu obuwerako olw'ensonga nti jajja yakyasobola eggwanga lino ate era n'abakakasa nti ffenna tetwalikuze singa jajja abadde yatugayalirira omuhwezi wa RDC nayongera kora barabo bona betebekanise kureta kavuyo mu karuru ngo amateka nigija kubaramura omugani makuru bamumbanya dina barukurama kanasaga barukoro muri mbara bashabera karuru ko businjo mushara yo mutano eyibakora har generation suit saho muri mbara tubushaka shaka yawe Yesu cyangwa mayinga bagenye nabo mukama urahana hona mukama aba bahinguzo kuhagera President Museveni hamwe no myishenjero mukazi atwasa Rita bwahika nguru wa kana no kuri kimuga yakure abokwa niborize kutora ndihangari yawo businje kandi no businguzi kandi twe nkamo mwema tuyikiriza nerizoba tuterere President Yoweri Museveni akaruru tutere basi kandi tutere mbararaha omushiki weitu bakweta Rita Waika itutwamuha karuru nkabarisa bambarara apentekote bambarara atukozereje atubeiremu atambure neitwe konkani tumanyisa abantu mwena mugende mutere obururu kuna tondiro mugishago kumishika hii President amjana tufunereza tractor tuzinga nkamugambire najya ati nati nyingi ninyenda ngo tuyicuruze ngo tuzete matemere mu bicweka byite byone
mbwenu hati kandi hatoko na nyenda tuzimutuma mu details bona tractor yararo wawo bakahinga kishaka cyo wanyu mu cyaro kuriya nyokwa karga hamfuka kono mu kisange kintu tubatakozere bantu aba nabwo bashaba abantu kutwara obujunanizibwa okutorana bebembeza bari abakore tukozese obugabe bwaitu tumayeho nitwe turi abanye-Uganda tugende tuzikutera akaruru reka ntibashabe mugambe nyono mucyara wanje tuterera she's heavy but I'm going to put her in the car tugende tuze kugira tuze kutera akaruru ninshaba akaruru aka President Museveni kandi shaba akaruru aka Rita Bwahika akamanyiso kanje ndesha uwakatambara nimba shaba gutuchizaguza amazarwa ga mukama witu Yesu Kristo ngwabo nakuba nashobize obunda ahamashanyarazi gatashikire na mizi Mungu misirize nija kongera kora na mani kandi na government yorwo ehurire netwenda tumugare yo parliament atushishire kuronje utero wakatambare owe shahabwa umane mpimba rasite akaruru ko kutorana mukuru wihanga hamwe n'abanyishengero nikija kuterwa 2015 okwezo ku ahabwa TV West ndera atiza na Sunday William tugumiza mu gacenshire abebembezi b'imyeto kwetorora burengero w'izoba batandikire hururo eyo kusimura abantu okwejumbira mu kutera akaruru kandi baterere President Museveni ahabwe birungi ebyabakorire aba bagambire ebi obuchairman w'imyeto abwa burengero w'izoba abire ariyo muri shema obwetoro kubara y'ebiro bico kutera akaruru Orukure minyeto ya burenge bw'izoba hawe kibina cha NRM Katopa CSC akwatanise n'abebembezi b'eminyeto mu za district batirewe hururu yo kurondera President Museveni akaruru pakarasti abashija abataxi abashubuzi reka tugende kwinji 2015 staking kikofira staking muzee witu tukalinda akaruru amaba position wenda kukiba bito twachimanye mu baza kukiba itonge minyeto rero kalinda akaruru ka Western region tukadelivaringa 95% our organization protecting emyeto somiro mu government tugo bujanja mu mawaro PDM izire kandi mu yebyo ngo kuya tukave mu katare kitu kubara bakaruru abo kwa mzara tire nembe tupakasa tufuna kaseka twate mu mushao aba batambwire tawuno zone za shema baro kugambe be President Museveni akozire baro kushaba n'abantu okwejumbira mu kurondera President akaruru icyabaha kiyo mu districts gona bitu twaronkingira aha tutandikire na tuyo muri Kigezi nyomwazo aturiyo muri Ankore nshaka kuza kuba omuri Wenzori tugumize mu mpaka Bunyoro nza gukora iki mpaka karuka muzeyi bakakomere na Northern Uganda na region zezindi zona ziriyo nizikora ekeke ninkunga byomo wena umunyeto utakubasa oratine ki buri umwe ayijumbire mu kuterera Museveni akaruru nangwa abafaga bearers bona bita mu byaho bari bona akuba akarura kandi turatamiye aba bashikire no mu butare kandi abantu baborekire rukundo ahabwe hureji aba bahamize kutambura baro kuronda akaruru mpaka obu campaign zirahendere umugande minyeto mu district y'Isingiro eshabirwa koreko koresebwa bakabakorese bibatashemerire kukora na munongo mbwire bwa karuru ebe nebinde bigambirwa ubwo minyeto y'Isingiro district ibirene buganaho Justin ayabazwe kashija oyesimbira hantebe y'obunyishengero kazahabwa district y'Isingiro ari kugumiza mu kurondo bushagiki muramwo guturuho today no muramwa go protecting the gains especially gains za NRM ezetore ire nkihanga konka hati to in particular ntugamba hari Isingiro entunguka ubusinge eminyeto
ukureta household income. Emenyeto hone gumizemu yatongoza ku Justin ayongera kuronda ubushagike akazo mu ishengero ngo ahabwo kubana byinje biyabakorire obu yabirakiriyo mu parliament. Bakutobera woman MP wa Isingiro district. Itwe nkabishiki tukamwehuriraho munonga tukamwesimiraho munonga kandi tumucesimiriza akisanje cyakwira akatweraho munonga akatwegese baharani akatweta project kugira ngo bumwishiki school dropout abase kujechi ya yigasiro mbye mukono tushaziremu ngo akaruruka muzeyi his excellency yori kakuta 7 tuzakatere bichweka igana abindi ebichweka igana ahabindi banyendusinga ka candidate wabo why ahabo kuba nganda kuziraho nabo emyaka 5 nyuma nakora nabo nabanye binabakorire kandi na manifesto yanjye ngo umuntu yingubahereza abingwenda kubakora nibahereza hope n'amatsiko. Emenyete mu bugene hinekesha bire bagenzi babo. Bagenzi banje bagamba munonga vote protection. I urge you my youth mureke kukozesibwa mukenda kureta kayo some polling station just because of something small. Tano twetekatekira nkakabiyanda tawuni kansubona abajya n'amagombora gona okumutera karukinji tukamusima habinte byabire tukolire akubaka tungure menyeto yajereze mipira gasha kwa Sheikh Abdulatif na Susan Charsima. Gumzemu nagacenshire abeje bishatu ashatu na mukaga aba Kakoba Institute of Commercial and Technical Institute Rutagarama bajara diploma na certificates omumashomo gatargamwe na gamwe. Associate Professor Noel Kansime wabo mujenyi mukuru yabashaba okugira okora emirimo kandi bakagikora n'obukugu. Aha kujweka beje bishatu na mukaga har Kakoba Institute of Commercial and Technical Studies Rutagarama. Associate Professor Noel Kansime yasima umurimo guriyo nugukorwa okutungura ebyobwegese. Reka training abana batakaza kugira ngo baronde imirimo kera abore umwana azo gukora ki kuyekozesa. Principle once again nanyenda kushaba umukushomesa kwanyu mutekeho comparative business plan presentations by every student obano wa business obano wa certificate obano wachi ashemeye kubana akora ki na yega okora business plan ajukore kandi ajipresenting every semester kandi bana mwe tubasima abufutaturebya abaziro mukana barra tabashujwara tabachibyama za kafuna zihani bashekerwa konkamwe bari kubwiha mugabashiki icyo mukitero mungara bazibanyu cyashitakwenda mate. Abazire bashabwo kutwara ebyobwegese kube kintu cyo muhendo kandi nabano kumanya bizibe by'abazire barukora bamu okutunga fees. Mwa bagraduating today ntubakira government ne bakira kongo tukubakira throughout your training you have learned that practical competence matters in workshops, in farms, in the kitchens, garages, in the classrooms. Be ready to complete favorably. Use wisdom acquired from here and be conscious in whatever you are doing. Be disciplined. Don't lose hope and put faith in all you are trying to undertake. Ishomerero no rushomesa amashomo gatargamwe na gamwe nko Frederick Abine or principal kushobora. You are going to join the public. The public is not simple. Yes. As I said, you must be very careful. Looking for the job is not easy. There are so many hurdles and obstacles which you must go through. I would also wish you to go through those hurdles and obstacles. Yes. Icyo kimbeni kireba ndakukimanya. Ndenda mano kukijwara so hati nashanga ngo ninyincirumu kandi abazibanje but proud of what it's nayo bamu erizo nimbaka kasa ngo niza koraje umurimo gushomere okaba kuriyo kujwara oko murundo gwi15 omugana makuru uryo mudumizi w'amahege nkambi ya kabere y'amakenke Major General Paul Mhanguzi yashaba abanyayuganda kurinda obusinje omubururo burukuza kuterwe sabite rukwija oguyaba nabugana haba NRM nyekundire group abasinjirwa karuro muri mbarara bito bakekoramo umurimo ogwo kurondera President Museveni Karuru aha wa politics z'ubundi
zatwitane turyane twotse bizimbe twotse iki ntugaye twine tube tucyongeraho iwe no korerero kwihaho cyo twarereho za abene petrol station nyonka muhango zitindu abene bizimbe tindu konka tubyete hakishite protecting ari ahi mutari no protecting kuzombantu shaka rukamzei na flag bearers mwe bari mnonga nabo mukosomtu magwanye nyekundire tumwene sente zo abahire mu structure ya ine yare muri kona ko rukamzei tumukumanywa konke mwe mukunda ekimina kitu NRM turi safe no tunabura kwishino no jwareke tujura hata shobora kunda shabaka mungu uje ntajonyeye so ntega protection yanyu kunda kora sumu murafite kutwikangira twatugurukana ugona yabashabo kurinda obusinge kandi yayakira nabamwe mu bahindukire ku rugomero National Unity Platform bakegita hachibina cha NRM urungu basimira no kwakurutinga opposition ufitije kabakurutinga muri barajyana urutano rwarufite namwe abasingaho hatikaki konka baba bakitsimbire muganga kareba ngo bakansara bazo muri leadership imyaka iri kurataho muyayishanga bitakiriho kureberwa amakoraga gashakwa Anita atkunda webare Anita twaza kumuraho nitugaruka. Grandma Child Care Nursery and Primary School abari kushangwa rwagati ye town Mbarara Buchunku Road ahashungine na bus park aha gate eri kuzakabare bakwinire obuhereza bwo mutano nibakira abana okurga omudekea okuhika happy 5 kandi nibakira abana abo ababazire babo bariko banobaza omunjendo okuheza eshaha ezorkwenda okurga orwo kubanza okusya Sunday bine bouncing castles swimming pool ebyehubo hamwe n'obuhumuro burungi transport y'abana eriho bine CCTV cameras ahabwa security esimu note mushanju note 56 20 Katochi no bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugerizo babantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongo echa katochi mugume munywecho katochi no bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi Eina chama chayo muhuje katochi niyeya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho Setma I love Setma nituye je Setma tushoma je Setma tulala je tulebeka je Setma a school is good Twine Sentimaka erikushangwa omukagate Karengo Kirhura district. Sentimaka erikushangwa Lyantondo Town Council akashozi kyamiyonga. Nitwakira beji abojona bishiki kurga nasare kwika ahachamushanju. Sentimaka ntwebembezo kurereraje abana okuriya n'amagaraga bugona. Sentimaka ntwegesaje abana tushisaje abana on first grades. Sentimaka nutufayo aha micho y'abana talents no kuskiringa abana obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi eya kitaka langi zino tuzirabira ne ku bisenge ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo langi eno erungi ya buli kimu langi bwe bulamu okusinziira ku langi ez'enjawulo enkumuliitu ze tulina ku Global Paint ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda Global Weather Coat asiigibwa ebweru ne Global Matte owazisiiringi
bingi wefunire rangi ya Global ku hardware yone kuri okumpi. Global Paint, a reliable product. Rya mshungu nsako yakuretera umugisha go kwetaba mu kazano kandi ukasingura ibihembo nyamwinji bwa nyuma yo kubika kumara imyezi 3 tari hayo. Bika kutandikira M12 10 osingura ibihembe biri mente. Ebihembe bindi birimo za water tanks, smartphones, embuzi, emfariso, za branjiti, enkoko n'ekitire cy'Nyamurungi kandi okusingura na AGM. Obwinji bwo bukonje bworagure niko n'emica yawe yo kusingura ereyongera. Rya mujungu sako bino buhereza bwa business loans, school fees loans, agriculture loans, boda n'izindi nyinji. Rya mujungu sako erashangwa rya mujungu Nyakasharara Kaharo omuri Kabale kandi ina mataji omuri Kahondo Maziba buharaka mwezi rw'amatunguru Kigonji Kabale Rubaya hari rya Kalimira Rubanda na Rwentobo tungamo esimu noti mushanju 2 anana mushanju 58 nkaga na mwenda. Bumbeire Secondary School Day and Boarding iri kushangwa Bumbeire Bushenyi District ekwiniro bwegese burungi kandi bwo mutindo gwa higuru binabashomesa batendekirweje abeji nibahikira hidara rya higuru buri mwaka nirimwo mu mashomero agari kwijagebembire Bushenyi District. Bumbeire Secondary School ine library na laboratory na computer lab ziri kwemalirira ahabwa abeji kandi zirya mutindo gwa ministry yebyo bwegese. Bumbeire Secondary School ehandikise na ministry yebyo bwegese bine UNEB center number emyanya kiriho okurwa munsi niya yo kubanza okwiko munsi niya yakana 2026 kumanye biri kukiraho tera noti mushanju 2 3 21 ugambe na director Mr. Barahuka Denning. Amazina ndi John Patrick Byarhanga hazo kumanya kuturumu aha twina masarazi aho jongeje ntarkumanya kuyen 12 fresh sore kisa aho naho nkazumfureshora bamba shora yabo kongo mutukozesa ile birunge by'ino shora yabo tekukira korarara aha ni ndisenkoko shora ni njukoisa ku brooding enkoko nke 15 13 15 shanga ziri mburuda mweniwe oasaruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi benkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba ijuka ngo nibagikushumikira bagikanike kandi bagaruza mekiri kusisikara aho gabusha free ebiro kukira hotela noti 8 noti hasha tuna mkaga hatano na mshanju ngaga ni 5 eyabusha. Empowering girls of today and tomorrow. Welcome to Chibura Girls Secondary School, the premier girls secondary school located in the heart of Ibanda town near the Diocese of Northwest Ankole Ibanda. On the foundation of the Anglican faith, our school offers a supportive and inclusive learning environment where girls can grow, explore, and discover their full potential. From academics to arts, sports to leadership, we provide a holistic education that prepares our girls for success in all aspects of life. Apply now and empower her to become the woman of substance she is meant to be. With courage, we march to progress. Contact 077 693 1113. The Antode School of Nursing and Midwifery nibetabeje bwena abahereza senior ya 8 ya mukaga kwisha kwehanditsa habwa amashomo ga certificate na diploma ombunasi obzarusa na lab technology omwejero kwenda umwanya oshemere kubushyikiro kubarana urujungu hamwe n'ebya science iwe kwenda kushoma diploma oshemere kuboyine certificate of nursing na midwifery kandi omazire myaka 2 mu field buri mwezi na hawo mugisha go kushoma gan mashomo ga teknolojia kumwongera mugisha go kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basaries zichiruho mugiro bwira ishomero nirishangwa rya Ntonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kuma ibiri kukira hotera no tumushanju 8 mukaga nshanju ni 3 nshanju ni 5 ashatu na 4 Omuzaire otaferwa mu gishogo St Kana International Secondary School erukushangwa kilometri 10 haruguto rwa Ishaka Kasese Kashozi Butare yeine byone byo mwejera kwetenga kushongo ko mucwe n'ubwegese ishomero mixed boarding on a level kandi bina bashomeza batendekirweje munonga nibashomesa arts na sciences computer training agriculture na farming bina stocked library na modern equipped
science laboratories ebyemezano mbwenu bobebembira amashomero gona omuri Bushenyi district abege nibarebererwa munonga kandi school fees nizibasibwa buri omwe registration yatandikira ishomero buri izoba kutandika n'akasheshe kusyo mwabazi tera n'utumushanju 5 kinana nina 14 18 fear God and excel. Uburebelezi bwa Western Kore barete minyeto nabeji okwijo mu kiterane cyo mu rundi gwi 17 tandike biro 8 by'ukwezi ko kubanza okusiki 12 by'ukwezi ko kubanza 2026 pakashozi gera nyanji kandi mugambi mukuru ni Bishop Waito Mukundwa Right Reverend Johnson Twinamushuni hamwe na Mama Joy utaferwa bagambi kuka the very Reverend Canon Dr. Rebecca Nyekenye Reverend Canon Dr. Duncan Zimugumya Reverend John Musalako Reverend Koboy Emmanuel Reverend Isaiah Rineitwe Dr. Edison Mexico Mrs. Edina Natweta Kranima Kajinda Yusiwaka Haryaba hariho nabesha muzinya mwinji wija no mufariso urahereze mitware birinetweka wijo tina mufariso urahereze mitware na haryaba hariho nempaka zemipira ukure kentaranta simu yo ruterane era rugo mu befeso eshura ya kabiri urunyiriri rwe 14 okusya rwe 17 teresimo gamena Yusiwaka 0 mukaga nkaga ne 3 kinana na mwenda shanju ne 5 St. John College of Health Sciences, located in Rashamire Town Council, Ntungamo District, offers certificates in midwifery and nursing courses. Diploma in nursing and midwifery. Certificates run for 2.5 years respectively. The school has graduated a series of nurses since inception in 2009. Students are recruited after O-level and A-level, basing on having passed sciences at O-level. The school has a well-stocked library and laboratory, qualified staff, and the environment is very conducive for study. Come study at St. John College of Health Sciences and you will never regret. Call 0788 42 0323 or 0776 99 07 17 for details. St. John College of Health Sciences, a healthy body, a healthy mind. Tukwaniriza ku St. Julian Junior School, essomero ly'abawala n'abalenzi nga liva ku kibiina ekisooka okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu. Teeketeeke bulungi okusobozesa abayizi baffe okusoma obulungi n'okuwulirira ddala ng'abali ewaka ate nga bwe basoma n'okukula obulungi. Ku lw'abasomesa baffe abakugu n'abalabirira abaana batendeke kitusobozesezza okwekuumira ku mutindo ogwa waggulu. Abayizi baffe tubagabula emmere ejjudde ebiriisa era ey'ebika eby'enjawulo okusobola okubakuuma nga balamu bulungi. Ku St. Julian Junior School essira tuliteeka nnyo ku by'emizannyo, okuyimba, okusobola okutumbula ekitone kya buli muyizi, okuwandiisa abayizi okuva ku kibiina ekisooka okutuukira ddala ku kibiina ekyomusanvu kukyagendera ddala maaso. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino wammanga. Your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. St. Michael High School Rugazi ni ishomero rirungi ery'omutindo kandi riri kwesimisa ni ishomero rya gavumenti ahansi ya USE ryamusinje gwekereziya nerya dena boarding niryakira bojo n'abishiki nirishomesa science na arts ona A-level bine library y'omutindo computer lab ninungi erimu buli kimwe classrooms eziri kumara kandi ez'omutindo nibashomesa bari kutomu nkora nka curriculum ensya okweri kwegesa bine projects nkorutoke okurise empunu kandi omubyemizano tihine ori kubingana aha district abashomesa batendekirweje ebishere by'ishomero nibibasibwa bashanje Rugazi Rubirizi ninga baterera asimu noti mushanje 288 22 30.
Makobore High School Rukunjiri ernishomero eryabojo bonka eri bari kushoma bari kurarayo bine ona erevo nibegesa arts na sciences bine computer na science laboratories ubuzima beji bona nibayikira yiguru administrators na staff n'abahangu batendekirwe kurungi ishomero riryamusinje gwedini kandi abeji bona nibegesa bw'emice nibaresibwa kurungi ebyo kwirinda birije. Hey, Makobore High School nishomero erukunda ebyemizano nka football, basketball, volleyball, handball, otebirwe nebya music, dance and drama. Makobore High School twehireyo okubasa kushomesa omwana w'omwojo akaba wo mugasho nyensya nirishangwa rukunjira municipality aha mushozi go bureberezi obwa Kigezi diocese oburukwebemberwa Bishop Onesimus Asimwe. Mureta beji emyanya takahwireyo moto yabo ni Ascendimas ebiri kukiraho tera noti mushanju notemwe nkaga ni 5 noti ina hatano ni 3 ninga noti mushanju 5 nkaga na mushanju anana mwenda nshanju ni 3 ninga noti mushanju 82 nkaga na mukaga hatano ni 4 makumyana. Mizamu na gacencire enkura ruhembe ningashe Rhinos ina zihirwe ziwa sanctuary om district ya Nakasongora zatwarwa omuri Ajai Wildlife Reserve district ya Madiokoro okutungura by'uburambuzi omwirindiro ry'enyamisho rya Maction Falls. Okurigirira Harbashira Hanji omugambirizi w'ekitongore ekiri kurinda enyamisha ekya Uganda Wildlife Authority enkura ruhembezi ziri kwihikina zete Rhinos ezitwirwe nizimwe ahari 20 ezirije kuba nizitwarwa omu mwanya ogwo. Make it sit. You're making it sit. On the chest. Where are the logs? You're making it sit. Where are the logs? Hold it again. Remove those things. Remove those things. Let's keep calm. Voices low. Twatandika busia, twatandika n'inkurina. Tuzarugera Kenya tuje twongera wibiri izarugera America zaba mukaga twatandika program yo kubika twabasagaruka mu kutunga inkuru mu ihanga so hati n'inkuru 59 so hati inkuru nyingi ziri ziwa Rhino Sanctuary konga ntenda kuyo 20 tuzireta twatandika nina Hanji nayongera jirangu omuhendo ogwenkura ruhembe gubire gwacendire bwanyuma y'abantu okugumana bazita najangwe enkura ruhembezi zamara kutwarwa omarindiro g'enyamisho agatari gamwe na gamwe Uganda neisha kuba nemanywa nkensi erumwe enkura ruhembe. kandi twenda kutwara n'izindi kidepo tujya kutwara n'izindi Maction Falls so Uganda neza kuba ihanga buri mu mahanga kumanywa kubagine enkura nyingi so ekintu kisimira munonga itumike kitongore abakuba umuno shanga hina abantu nabo banganisa bona bakubasa abakimuta kureta abantu kurugaheru bakija bakabahwera baje wishimwe abo mugamba kurugaheru nituka twina abantu batengekirwe nangwa no kubako batatendekirwe je tukuba twazo kwa heru tukabatiyaza bakagira ubwenge bakije bakakora mu rumogo so twahirwa ngo mu twakora 100% organic n'abakozi b'ikitongore twenka twine muntu waheru bina masikongweki nikija kongera ahamubaro ogwabarambuzi omu Uganda. Ezenkura noreba ezenkura niza kushenda shenda abantu abarambuza kuja kurambura hatuba kuja bakakaha bareta kasente aza twine nkora ngo esente zikushoroza gate zitu ico kama 20 nizo mu bantu abako baherira park says abantu abaherira reserve age so nibakutunga mu gishogo enkura ruhembezi nezekika ekya Southern White Rhinos amakuraga gashakwa Gilbert Muhanguzi ahabwa TV West. Wibare Gilbert Muhanguzi orutindo rwa Katenga orugita sere ya Ibare hamwe na Cheska byone birukushanga umugomboro ya Ndija omu district ya Rwampara wigurwaho ombutongore kutandika kukozesibwa abantu orutindo rwambekirwa UPDF Engineering Brigade okuruga ahankambi ya kabiri eya Makenko muri Mbarara kandi rumazireho miliyoni 20 omusente za Uganda. We are handing over this footbridge. Ahabiro 20 byo kwikome 2025 TV West kakoreka amakuru go busasa ho umwana we cyo kubanza
ahari Katenga Primary School umurindija Rwampara yagwira mu rwezi ubu yabire nayambuka urutindoro enshongeje kajemesereza bebembezi ba district ya Rwampara abarimo n'umunyishengero wa Rwampara County Amos Kankunda okutandika kutera enduru y'amani yo kora urutindoro bwanyuma yo kutera enduru aba UPDF Engineering Brigade abamakenke second division nukwekorgayo bakatandika kora urutindoro oroba kwasize district ya Rwampara n'abaturu mu butongore owe bari yo mu season yawe yatarehe 6 eyibaro kuza habera umukaga by'ukwezi kwa kabiri umwaka ubwo district team mwebare nyonkija umukikumi ikijana honore wa Amos Kankunda na Madam Radisi na entire district officials tukaba tugwerira bakagwe kamani munonga family eferirwa mwana ihangara kaferwa omuntu tuija twena kwirukirira eka no kureba ikizo ninyara kusimira kariya Amos akagamba ibigambo birungi izoberi yanje atakano Alex no gambira cy'abantu namugira nti turi ombiru gukora byona ntikikugezaho kwera icyareki ntuza kutwekamu amani gitu tugende tutware information eki fully funded by UPDF and done by the UPDF mubatera umungaro amakuru ago nubwo gahendera agacenshire agutora twinere ecereke ntukusima munonga yogumire nitwa ha TV West Serena Nuwamanya n'abandi abutwakora nabo ntubendeza okurara no businje